Shalom, salama sitamu mali, paiman sidupa kaboro, lako indo ambe, siasilukku salanasang. Sitamu lante pak nanungan toraya, al Senin tanggal 27 bulan sangpulo tahun 2025. Lata basa tu kadan na puang, may komi tamak kurre sumanga, ta masambayang. Sipatu sielek komi opuang kipudi sia kipakalabi lan liumintu tengkana katuangki tanda tasikna mintu mamase pak kaborokmi tu tontong bang undaranaikan usi solankan ni la ulolangan tekatuan pak kamasyami mak kurre sumanga mengurande pole perayakan belanna tontongkan mi pasitaranak kamarampasan mi pasi kambi kamu paran lan mintu allo katuangki. Kure sumanga tuatu melo kinai umbasa inde kada malabi mi. Pena masallo mi laun narangikan solanasang. Den naupa nayate kadami tontong titanan balo lan pa inawangki. La mendadi biak kiposulo ulolangan katuan pak kamasyami. Rangi mi tepas sambayangki. Pak kurean sumangaki kisorong umpotete Yesu Kristu puang pelakbak kasalanki. Amin. Laumbasaki kadana puang matua ya mutu mangka dipilai lamai pak pudian karua pulonan pitu ayak misa sailako ayak pitu. Kadana puang matua ia tu Sion, ia mo panglisuanna mintu tondok. Misa nanian pak pudianna batikna kora. Ia tu parandanganna topo dao lubuntu maindan. Mandu naporai duka puang tu mai babanganna Sion. Na ia tu mai mintu ianna batikna Yakub. Bak tu sangapa tu apa malabi tu napo tuleran tau diona agamu o kota puang matua laku gente tu Rahab sia Babel butung to untandaina susiduka to tu tondok Filistea sia Tirus sola Ethiopia kusabu kumua tau ia temai to dadi indeto ondong pitu Sion lana saabu tau kumua pada dadi lan nasangmo napa todoran na kalena umpama totoi napa lai bilangan puang napa tamai sura tu mintu bangsa kumua ia te tau ia temai dadi indeto na ia tu to sumengo sia ia tu to sumayo lama kada kumua o Sion lan lilimu tunani mintu kalimbuang bobaku. Amin. Pada malambekna kadanna puang matua mau pak sia kerongko ketontong ki umbasa sia unnannung kadanna puang lan mintu allo katuanta. Indo ambe siulu salanasang tu dikamasai lan sanganna puang matua Pak Basanta lan atu yate diangka lan misa pangulu kada tula mendadi penggarontosan Pak Nannunganta nakua Pak Kaboro tae anggena biasa den ulelean dirangi kumua ia ke nakaboro ki tahu sipatu duka di pakaboro. Apa ia ketai na pakaboro ki. Minda tula undibang lako. Kada ia te silekoran tunakua puang Yesu lan Matius pasal 5 ayat 40 nanan. Nakua ia ke unnala mase komi to ungka masai komi. Apa rapolian na lako kalemi? Ia ke susi to umbaya la susi sitongan na tu pak kaboro ba tu kasih alamasean
Nasura to mak pudi lan pak pudian karua pulonan pitu ayat 2 kumua. Mandu naporai duka puang tu babangan na Sion. Belan na ia tu Sion tondok malabi sia maindan. Ia mo nani puang mak parenta sia ia tu tau torro lan Sion to di pasalama. To napalai bilangan puang matua. Apatai anna Sion manna. Tunai ngaran puang di saabu duka tu pira-pira tondok susimo Rahab bak tu Mesir. Ia mo tondok dinanai umpaka rio-rio to Israel. Babel tondok Kapua sia matampo. Sola Filistea. Tirus na Ethiopia tondok sugi. Apa membela dio mai puang. Tondok ia te ia duka mo mendadi ualinna to Israel tutang umpatongan duka puang matua. Sitarruna ia te tondok ia te dupokada duka kumua pada dadi lan nasang Sion. Mendadi pekutana. Sipato raka disanga dadi lan Sion tumai tondok matampo siamam bela dio mai puang. Apa ia moto tuagan na puang. Agan mak pakaboro. Umpakaboro mintu tahu. Pak kaboro na ia mo pak kaboro sundun. Pak kaboro tu unnala mase totang ungkamasei. Sia umpalai bilangan mintu tolino. Nasa abu si misa-misa puang tu tondok ia to. Belanna lananai duka puang umpamanasai kumua mintu na tua padadi ludio nasang may puang. Sia naingaran si misa-misa ki. Taiki tu tangla nakilalai sia na pasalian rinding dio na paakamase. Ia moto susi puang tutang unanggean paakaboro na lako kaleta. Susi duka ki to sipatu unnampui paakaboro tang dianggean. Amin. Ta makure sumanga ta masambayang. Makure sumanga kan mati olomi o puang mangurande-rande pole parayakan belan na tontong kitandai saabi tu mamase siapa kaboromi tontong untaranakan lan liu mintu tengkana katuangki ondong pite diona attu mi bengkan kinai umbasa sia unnannungi tekada malabi imi marannukan den naupa nayatu penama sallomi tontong bang umpo matotokan sia unnarrangi bak tengki nayate kadammi tontong mendadi sulo sia pentoyan matoto lan mintu allo katuangki lan mintu pasanan tengkoki pak kamayaki tu pantan-pantan mi parongko lako kami kikurre sumanga te katuan mi kamasiangkan opuang pasakkekan lante allo yate la unnangka mintu pengkarangan sia agan katuangki lan sanganna puang Yesu Kristu kinani rampo mennolo umpakendek kurrean sumanga sia pasambayangki. Amin. Rampo indemo tetu paanandungan toraya allo yate ulendui laharoi channel lan kombongan laharoi Balikpapan. Puang umpasake ki solanasang. Salama.